Kong's economic relationships with Slovenia has been strong and ever growing. So I expect that there will be more collaboration on really the established fronts like on wine and spirits and also on agricultural products as well as other areas as well. So I wish you everyone a very healthy, very wealthy and successful Year of the Pig. Thank you very much. Slovenija in Kitajska imata zelo bogato menjavo. Vendar pa, ko pogledamo, kolikšen delež od tega predstavlja pa Hong Kong, pa je to še res majčken košček, približno 60 milijonov skupne menjave z Hong Kongom. Kljub temu, da je bilo v lanskem letu izjemna rast ravno na področju Hong Konga, pa se kaže, da imamo še zelo veliko priložnosti in veseli nas, da lahko s partnerji, ki jih ima gospodarska zbornica, odpiramo tudi ta vrata za slovenska podjetja. Mi korakamo skupno pot za Ljudsko republiko Kitajsko in tudi Hong Kongom, zlasti kar se gospodarstva tiče, že zadnjih nekaj let zelo intenzivno. Vse ostalo je namenjeno drugemu evropskemu trgu. Tako da to sodelovanje, ki ga krepimo, nam v Sloveniji tudi omogoča blaginjo. Ljudje prepogosto pozabijo, da dobro gospodarstvo pomeni več davkov pomeni pa tudi več vložka v ljudi. Tako da iskrena hvala za trud, ki ga dajete gospodarskim odnosom.